Silateron Piapan Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG Scheme Pet ki Pipon Contractor Long Kiram Hanse ke Kim Pipon Pamia Jok Kachuru. Lakain Koda Tok Dwarbagari MEC Constituency Kaparlo under Aparangsali Polling Station Kaparlo Himari Rong Hangarong Amikar Silateron Piapan Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Ahemsu Sorkar Pet Pipon apot contractor long kiram hanse pen kikim pipon pami apot hemso ke long wek atumen contractor long kiram hanse aphat ning aklong pe kachuro lasi contractor poloti long kiram hanse asonsi claim ponangji anloti Dwarbagari constituency arata phanta development pick anpo non akapreka contractor atumke claim pami midetsi ke ong lake em aphansi nong no ke jorputa hawara tatumpen chetan ponriti lapenan parta hemso ke longwek ahemtona tumpen Dwarbagari MEC an parta education Richard tongpi aphanta kachuro pajirpon athema keduk det hemi jangre atuma phan sarkar pet PMAYG ahemso nangki piapot tachuron piglo pusi perangkia thengno ninga klokpe tongpi asang huwa phan churo pajirpon an parta contractor longkiram hanse aphan kachuro pajirpon start from fan to kalam tila puhenlo nili tuma fan labang so hem contractor long kiram hanse kimi pen naki kimpi nili tum labang so hem non do bomlo nili ke do bang sita hem pu sita mi nili ning sampi gat hema nang patang pipi mi hormu horta ka do ka ve sita me la hi dor khu pen si nili wan pi la pen kiki mat sitame mi sen son si nili ning sampi son si che theklong la sino nili tum la bang so hem do bomlo la pena don thu sitame recharge ar phan sitame ni tum phan puson ki du ke la ni mi jang re phan sitame la puson ki mi sen pen na ki rap apot recharge ar phan sitame churu par piglo la pen contractor long kiram hanse phan sitame ni tum churu par piglo la pen la pula anchol la hemso nang ki kimpi nang ki rap la ponchot kali aka preka hin phan sitame nili phan na puson nang ki rap je phan se lang ni tum phan sitame chuning ri dono phan nili hin pen alang li phan akiro jasmet pi parpiglo rong teki ahawar phan la son ahem kimisen ki kimpi kapatang pi pemme posi nili hin pen alang li phan akiro pi parpiglo la pen kewang jilang anta alang li la puson le rong phan la son ice cream belek ice cream alang li wan pusetame ki klem pi pemisen dia phansi puthot nili hin pen alang li phan choning li pen lam the pajir iklo la pen a parsetame la bangso Harvard jasmet ki dukela kason do olang athe hemejang re do piglang la pen a parta ke boydet sopin so ka ve mekri meklang atumta dolang ke so parpik atumta dolang la ka do ka ve phanta ake hai recharge tok bia phan chuning riglo alang li methang homospi la pen alang li methang area posi kaching hon ka jingin so non ke dam tang kang hon kang jin so son thak tha ke wang jilang anta ching hon ching jin so parpik pupusi nilihin pen alang li tuma phan chuning ri pajir iglo bikhe koi contractor tuma phan churu parpik lo kedam tang an kela son a hem ke patang pipi me ka vedet penapot munid tum ning duk ning oi du bonta non ke kapetang pipi me si ke thek long ke ong aposi just a met contractor atuma phanta churu part piklo la pen pherang ke aham phang atuma phanta birta nang ke ena posi nilihin pen akero pi part piklo lam the an ham hanse a phanta ning aklong pen alang li phan choro par piglo labang so hem ke misen pen kapatang pi pen me thek apot